Kulumak li Lesil li Kakwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Mocochishunil tali na tiokpe, kakwa taok sa lish ni mahkwal kwang kilali chosha. Taok pan di tapanon kreli rahom din chosha ilchukwa. Hokautan, chishunil li na apeng kreb li kwatinain utnash angelaru, chanchanak li kwing kwan shnale li kikaplak sa shpen pek, kichal kliab ki kwang klibutiha kishkel katsutik ut koshpikarib chirun likablaan ut inka kitanek shpanak kohab pampil sa shpempek ut chishkunik li naabing kreb likwatinain ut inka nash angelaru chanchanak likwing makash nale likikaplak sa shpen samayim kichal lihab ki kwan libutiha kishkel katsutik ut koshpikarib chirun likablaan ut kitane ut kahosh rail kishkul Ratin likakwa Liota chalcha carisa cacha disposta jua Jesús apulo sacacha no corra no cospolchi saca ta chalcha sakuna klikuta Israk pali ati sakame San Juan Kishne tentonak tentur Colonel y cobrió su mar Renak teshkole Y Jesús na kulung sakaja Korano koshkolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak bali ati sakame Kusia chechot biechot chekale kau Chena uchi kanta kolekten eshuchi Jesús ta kulung sakaja No kosra no koshkolchit sakan Tachachak sakunak likutan Shakpali ati sakame Santa Maria Rikili Papa Rikili Raok Tachak Chopeli Kakoloneli Dios Pankiki Jesus Nakulong Sakajak Nokoja Nokos Kolchit Sakan Tachak Sapunak Likutan Irak Mali Ati Sakame Ikak angela likasi mata Renak wang eres Likika kwa Dios Likima kwa kong elikutan Ni Jesus akulong sakanya Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak mali ati sakamen Akauresiqib relira langkil Janjali kajol Idiota chalchak Isa kajak Tisposta juang Di Jesus akulung sakajak Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak bali ati sakamen